talafalava o atamua ala Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai fafonga. Wa umana toya o ina le fainga renga le Samoa Airways e tula fono mai e ngau pepa malanga fa alva o malo. Na ia tau fia ile to tupu mai o tangata malanga i tutuila America Samoa ai le tu sai ma le tula fono. E pe ono o mai e nei o lo tongi le fainga renga na ngafa man fa le tonu. Le na malanga i tangata i tutuila ai le fa mali e na uma na yainga. Ile fa tal noanga tato pa anga ma le fionga fa o telu o pulengo le Samoa Airways. E fa alua na tupu lea fa le tonu i tutonu le tolu wa yaso. Ma fa asala i le 5 se lautala Amerika. Ile taimilo na lua e afetala Amerika wa umo na tutongi. Ele company ai to tongi ele ufainga luenga na fa yel fa unga le na mafu ai le se. Na lape fo ile au onanga le au ufainga luenga ina ua le le sia kino e na malanga ki. Amerika Samoa na vai taimi ia na sa tau wai Amerika Samoa o no mali pe mita e mana mi e fale Amerika Samoa yo le sa fa sala ina ile company e fa ruan tu puto no tolu vai aso e lima se la una fa sala ile tu ponga mo ya na tu polo na ruan fa sala ile afe sala Amerika o sala afe lima se la sala Amerika atore ya foi salan pa salai company ya o mana tong company salan na ya le to tong ya fa nga le sa ya ngai man fa ngon sa tong ya fa nga le sa afia ya na ma fo ai ke la pele o no pe o se fio ta ya fa nga ma to le sa kina pa se o mana na train to ai la vai fa pe umana o ina le ni ngol le ya pe lo power la pe o fe le pusa ko la to fa sa pe nga la le va te no le ala to fe ai ban ha ma to la na ya le la ko umana sa fa sala ko ila ile fa malo lo ya so to ele si to ya pata sela ma tong ya to so tu pe al company wa le afe lima sela ta America ai wa to tong ya lai tu samu o tangata lava o fainga renga wa umona o ina me fa pe pe sa no le li pule ai o le lape o le Samoa Airways ile fa tau ta ina le o nga renga mai o le atipi mai foi i o lato tu tongi. Inisio talai tolu i tu lau fa am talai ele lio Elijah Nico lo na taimi na mafutai male au laka pita i to fitu a Samoa malona pulenga. Mai amoli mawina i tu langa fa noa noa ele tatawa na tupu i tamata alo ai o fa le tonu le pulenga. O fa lau no atua i nei ile lalolangi atua e ala i lunga of sota inga televave. E au fiai maana fautuanga i pulenga mole anga i lunga le auta i to fitu le manu Samoa. Ele i mawasta to fatal noanga male pulenga peitai. O taua i laito fa lawa i tele, o se fiafianga tele mo ia le aveai o se tō tino le taito fitu, e fso soani matala noa ia e iawa noa e mawhaio na maua, e ala i le wha amalo si au. E tele ia au na ta alo ai i laito e pe o le au Melbourne Storm, le New Zealand Warriors, ma isi kalapu e wha sa ta alo ai falani, wha atusa le awa Samoa, o le matua amalo losi lava i pe o na ia moni mau. Ma wafu ai lona fiatala noa i le mea moni o lo tupu, ile awale manu Samoa taito fitu o se mitanga lo na noa sa ofwa ile numero 05 ma le numero fitu e se liel se fulu afe tupe Europa na ia faalu i fumlanga inga ia lavaia ma le fulu afe wana tupe na faalu i faltali malo i Samoa o lona tongi na maua sana ole lua se lauta la Samoa a mafuta ile manu Samoa taito fitu masaya avele na tupe i stasio tama ifsosoani ia imolo na ainga mai tupe ale au na maua i ta longa sa ia fua ia tufo i isi tama ai ole mea e o foilo na loto a fai e uti le faasoa o le tupe i Samoa ai se ai malanga ai le pulengo le au ino foa o le business ma le first class i va alele ai no nofo le au ino foa i le pito i tu o le va e o ane il malanga i fiti ale au sa fia ai tama ma ia alu fata wane na snacks ma ta ma fai tali ma na vai tamata alo ma ia ta watu ai le uni la kapi fa aplo festa le lolangi
anga vaa o loo iai nei tamalaka pia Samoa. Ile mo le mau Elijah, e iai le kalapulaka pi le lei lava mai falani, sa mana na o e vatu le tasi tamas fluiva tau sanga o le manu Samoa taito fitu. O lona taimi mua ili au ai sikoa ili ta longa ma le All Blacks taito fitu. Na mawala na kon kalate, mafia ai, fa penai lona ainga peitai, na fa alea o ngai le pulenga, matao fiai le malanga atua lea ali e ta alo mo falani, o le na whainga e tali tonu Elijah soli tula fono. Ma ia fautua i nai tamata alo la kapi e fesili mo le si tanga o lato tongi o iai nei, i le lua selau, le fa selau tala al tangata ta alo fa profesa, e ta wai Samoa e peo na mo ni mau Elijah. Lena maafutanga matamata alo na ia ta watu ia e auane i ta fia, te mea i loe se ia tala noa iai, pe fo na mo ni mawina i le teimi na fia a iai tama a o iai Dubai, na poloka ai to tonu wa potu, ma Vili ala to me ai, e ki liva atu pe tai, na whaalawela vea ele pulenga maula tau tau mawhaina. O le mea o whai Elijah ma ia fasilingi e peo na ia whaalau no whaalau i tele nei. Lona tua ia o le pulenga o le Samoa Rugby. Usili atu na popole e pui le lato sponsor Emirates le nā taimi. Wha mua le tupe na ilolo soi fua o tangata. O le isi mo le mau le taimi na iaile au i fiti. Sa fia aifo itama maa luai whai ane le wha tanga. Ele ngata o mea ai e tua iaile au ta alo. Ai o mea e te tau o na iai mo le tau singa o le soi fua maa lolo ina. Ini se o tala le malanga asia si mai le li fusu si ampini la wilo le langi Joseph Parker i Samoa le vai o sanei. Na ia whaamatala i lunga le Radio Polynesia la fusu anga manis fo si ampini o le panga mamafa. Deontay Wilder i le tolu vai aso tolu ai Saudi Arabia. I le aso lua tolu o te sema lua o lua tolu. Na ia ta uai a le whaiala na fusu anga lea wa umalamo na whaia fuafuanga ma saini kon karate petai. O tapenanga umalava mai fumlanga inga le whaletali malo ma le whaatali ai o le wha moe sa le lei ato atoa. O le sil nama fu anga o lona fia i fusu anga e whaia i Saudi Arabia, a wai iai tu la fono e lima taita inai, le leili au nanga mai lava i le tau nuu, e matua malu puia e o i le taimi e o ese ai. O le isi fusu anga, o le aso sulfitu o Februari, ma le tangata e le i whaia ina lava i le lalangi, mai whaava i aso e koleni ai, matoi fo i le mai a peitai. Uofo ane Mike Tyson o Engelani lana whaleta alo, ma lona fale e na te whaongaina. O lona whaia onga o Andy Lee o le siampini fo'i mai sa ia koleniina. Isia li i fusu siampini e fia le lalangi. A la fusu anga ma le siampini le o tolu vai aso tolu vai Deontay Wilder. Na whaonga i ailo na malosi ato e whaato i lalo ai tonu sfulua ta amsanga pio na autasi ai whaamsino. I le manu malo Joseph Parker selau sfulu valu selau sultasi, tasi valu selau sfulu, selau lo fulu i le selau male valu. Joseph Parker le lona wha i leo anu fustu angai le leita amisanga sfululua ma manu malo i ai. Aina ia tau le Radio Polynesia na tu atoa i ailo na malo si e whaafeto ai ailo na panga. O tusa mali tolu fitu fustu anga paka e au fiaien fustu angai wha o le fusi o le lalolangi i le vaenga o le panga mamafa. E au fiaien fustu anga mata ina e fitu na ia whaato i lalo ai Alexander Dimitrenko i le tu i malo lolta amisanga lona tolu. Ia o ke topa luafes fuluono. Te sema so sfulu luafes fuluono na manu malo ai molta i mi mua i le fusi o le panga mamafa i lalolangi. Ia Andy Ruiz i le sfuluota amisanga ma autasi iai whaamsino. Se tema lua tolu lua fesu fitun toi malo ai le fusi lava lea i le la fusu anga mahuji furi i le sfulu lua fo ita amil sanga ma autas iai fa amsino. Februari lua fitu lua olua tasi toi malo foi ia junior fa i le sfulu lua ta amil sanga na autas iai fa amsino. Ia anuali lua tasi lua olua tolu na malo foi Joseph Parker le la fusu anga ma Jack Massey i ta amil sanga lona se fulu. O ke topa lua valu lua olua tolu na malo ai foi Joseph Parker ia Simon King i tamil sanga lona tolu. Te sema lua tolu lua olua tolu na te atu nei tolu vai aso tolu ai na toe manu malo ai Joseph Parker ia Deontay Wilder i tamil sanga umai sfulu ai tusai ma le fai unga whamasino. I le sultasi tau sanga ma le 5 masina talo na fusu wha Professor Parker ma i le tolu fitu na fusu anga tolu wha manu malo ai tolu whaia ina e au fi aila na siampini e tasi i le fusi o li panga mafa laulangi. Ma isi ana manu malo e lua i pui ngol fusi. Lua tolu ana fusu anga i e tolu sufitu sa manu malo ai tuioti petai. E lea o se tuioti lea na whaia ina aila na fusu anga ma Joe Choice i le tamu sanga sfutasi e pe ona ta ua i tala whaasol pito o ana fusu anga.
O lana se singa mai a inga I vai taua so fia lena mawai whaataloanga maleli pule le Radio Polynesia mapusua Corey Kyle le vai so nei. You know, the other thing that really bothered me was that before your fight, they were already planning. No, that before my fight, they already signed the contracts for Joshua versus Wilder. That's right. Contracts were already signed. Everything was done. Oh, so it was signed. It was done. Everything was done and signed. Ready for March 9. And then they also came along and said, "Let's from sight." But Tell him. Lo Samoa Entertainment TV mai pia, spa popo mai asa tai au le lo fole tua. Aka foi foi.